Loitas Kenyam, Kajan Guasame, Banagwish Kaman Lord Led Rod, Men Le Rod Jane, took on Nas closing, Mitrewika Gambella, Nas closing, Ladiano can BK bieyni, Tin Con and Comgo Point, Bikan Kakwak, Bay should not chat. Ko KBN can coconamo, Ki, a Mendian chicken in your corner or there or the blanco they can come con. Chimguian mo ano jale ke bi mi sheka mi yel guiyan bi bara mo la shwal ga dera dung muslim ni ke dera dung africa jen bi mo cha ko yuri tot kanas closing mi chore gwazandana shiken being in ken lasino ke bi ent go long de enera de jogo to mi jiram kel mo go deri bi ne ke der na der ga support der wo der ko ke bi ndana chinok ti bi ne man ten kana bi ne wone de en chogo gwasa me ka turam na me mi tettet ka chagarar tananu ati be ne man tika tin ku jama ku shweda kati be ne wone tikan ku cham kati kon ke ried ne pin bagom ried ne chere ke half treasure ke ried ne kon la lat ke gwada dan shenge le de rod mo ke ri de jal donc te gwa jal mi witen bi ri na mo be chu lat ke bi chu kok bi che chu sheng man gor kono gwasame misha biendi chakanen te to go re de nywa ya kel gwasame katin content chonen kanas closing re which ka gambela nas closing jena gwasme kwa ka biendi goten gwada nan chikan latin kimen chikan gwar to duile nan koken bieni tin kedin koken ka chikan gor nas closing ke gwadan kom ka point natin ke bieni chala nas closing kantikan ka page ke Facebook page katikan batikan ke YouTube bane mugore di lel wanas closing ka YouTube deri ka search ke deri ka gor deri ka jek men go ka nas closing kan tikan ga kogmutot kan kon go kogmutot de kon laro kan tika gwasa dien location dien ke gwada dana sha tugu ma chaje yat pinten gwasan dien dong der ander ne wonda bo ke der ne gor ke der wini yijbo to nas closing tiga bien to go ti sha ne te gwasa me jene te gwasan dien mi jiram kel mi shibere we ka gambe la gore je de nyose en gwada dana te nas closing teten ke jen video me gwada dana nas closing gwada dana teten te ka Gambella University ki agarfa to university ki Gambella University togda jen gwada dan chanas closing chaje latin bokulet che wi maden na kana to ko jimi kan ni chop ko te ka to dan te ka rona bat ke gwada dan la torberi ni wilten bu ko kullu rek kan wodu rajin bi shewi raje maden na bituk mo be shojak en kan te ka university Gambella University jen gwada yin ga jektan men naka lung ka nas closing gwasame kan tekan ka cook motot bieni kan te ka cook motot ke bien te golong bien te go bien te dabda bien te bom bien te pot po adala mishi lat point la ko ni na tayina mishu ka nas closing NB a gormo bi jekaka ko ngai kon bien lawen no win to ko ken la kan bien gol kan gano bi gormo bi jek gornje auto bodor je kan nungi telekarek gwaza me nyok tikan ke war ngwane to go war ngwane to tin kana war ne ndi almen nyine mu gor joto bi war to go bi je chet Canadian content ngar ke basketball de ka war go de kan jektin ke price ke ka peg me kwa mi sha peg me di ken ba tikan ke ried ngwane to go la ried kon la lat ka tok tiang mi wi jal ke gor jo bo de le nyur to sheng do ke ri de motot ke ri de mogwa mo koch bi je go tegen ke ried na ba jira mo bi goro bi ri de bi korba ke dere kok ken melet kana koken nyin man ken nyin wune kajen to go dana koken ngakten mugu yene me gwasa me kuje cha turtne gwasa me di yene ne be ne nyet gwa de tot kene be ne wuno gwasa me ke ried ne ke gwa ta chungoten niam de kene chwe de gwa de tinne ne gwa chan niam de ried tinon ke gwa kan ke tur de tinon ken to ben to go long teketen kete be ne ko ken ba teketen ba gwasa mo te cha re la ka bo teketen mi jiram kel mo dere nas closing re ka Gambella dere go dere ngai go rojin bi direction dan teketen bi ngai bi shote jaman mi shubka garfa ba ya chu nyodo no nas closing jane kami she jan ba belling dian ba je latwing ko biya ka we check
ka Facebook and YouTube ka jan gwas mi tilore tes nas closing we ka woni amre la ledien because you post be ref ka ta cheng mdan youth yen nuare yen ledien contribution mi dire lon ke ledien mo gwalong ke reb yen nuare ko den wade ka woni am ngi yen na ko den na per ngi na ko de nya de ngaj ngi yen na bo ko ton wan ko ke long we ka woni am because we post no ta ka man